Radio SI Main Stage. Sam s sabo kregam, zajebana dejstva, na kira ne prisegam. Mi jemljejo upanje, jemljejo vse, zakaj delam, zakaj sploh delam. Spet mi dol visi en trenutek, lahko čisto se spremeni. Kaj naj zdaj naredim? Naj se fuknem dol z mosta, ali sam sabo menim. Naj kolegom povem, kaj naj zdaj naredim. Naj si šus pisnem v glavo, preden spet popenim. Naj ocenim, kaj naj zdaj naredim. Ne vem, dalje od svojega nosa sam sebi se smilim. Teci direktno v žilo, da se pomirim. Upanje spet umira po obroki, teče ko sranje po toki. Spet mi dol visi en trenutek, lahko čisto se spremeni. Kaj naj zdaj naredim? Naj se vržem dol z mosta, ali sam sabo menim. Naj kolegom povem, kaj naj zdaj naredim. Naj si šus stisnem v glavo, preden spet popenim. Naj ocenim, kaj naj zdaj naredim. Če še se niste priklopili na stream, naredite to zdaj. Čeprav me verjetno noben ne bo slišal, ko sem zdaj to rekel, ne? Če ne, pa ga boste lahko pogledali kasneje. Mi smo malo stari. Kaj naj zdaj naredim? 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 Naj se fuknem do z mosta, ali sam sabo menim. Naj kolegom povem, kaj naj zdaj naredim. Naj si šus stisnem v glavo, preden spet popenim. Naj ocenim, kaj naj zdaj naredim. Kaj naj zdaj naredim? Kaj naj zdaj naredim? Kaj naj zdaj? Radio SI Main Stage.